Hapadang jengakran kepala sakut Rius Nam Tam ban Pynkynriah Ikibriu na Īewmawlong ke Hinyo Trap Youth Council Central Executive Committee haka arpusan tarik unaitung arja arpusau kalapha jing tho show sembut menteri rangba ka jelau ba Prestone tensong ban keliu kumno ulale halor kani ke benta kham tam ya ke jubab RTI bala yo pediang da kaseng kumban syukdo bahak arpu khandai tarik uyayong arja arpusau ke HYC keladawa no ba Prestone tensong ubadairu chairman ke high level committee ban puli bnia yaki mat dawa Pynkynriah kita ki Longïing bagi badai hok ban Pynkynriah ki don tang shispa khandai pusau Longïing kumbala juya kren borok shikata bagi don laispa sau pu ar Longïing Kaseng kalaong bagi shispa sau pu pra Longïing kim dei ki batrai bat ke Shillong Municipal Board ni ki weipat ki tanat sarkar kumta dei ban ai jakasa eki wat la kan poisa ka benta ban Pynkynriah eki syaka jaka badan ke office Shillong Municipal Board Ketika jinglap jong kaseng kat kum ke RTI laong bagi tek shispa sau pu pra Longïing ki dei ki noelam niam ki noelam seng bat ki batrai shimen Hindrai usembut menteri rang baru ulan nang tharai bagi don bet laispa sau pu ar Longïing ki batrai ha ke Municipal Board bat ki wei ki tanat trekam Kumban syukdo, boba Prestone tensong ulakular ban panjing syai now Director ke Urban Affairs bat Chief Executive Officer ke Shillong Municipal Board ban pensi syai ke jubab RTI. Henry, keseng kalapan kenma bamenta jan sau benai ke kaipot panjing pensai do sembut menteri rang ba nakiteki lagi office hi kadang sakut hasun. Bat keseng kaladawa boba Prestone udah ban jubab bat pensai yakane. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka batau bha. Kam kata i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya